Onde putih. Yeah, bitch, you got me fucked up. I don't know what's up. Pour that shit in my cup. We bout to turn up. Crank this shit up so loud. Sounds like we're sold out in front of a whole crowd. We lose control now. I'll take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me, and I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly, so stop and breathe to find out who you wanna be. Subscribe je bawah na. Like, komen bawah. Like, comment, subscribe. Aku sana awak kamu tes layang untuk pergi lomba sana. Gedang sana. Onde putih. Putih lah sana. Tes kedua sana. Yang kali bawa lomba lo. Dia coba terbang stek lu. Alah mana? Tinggalkan sana. Lari balik sana. Oh, deh. Bantu lah yang kau mantap ko. Nak, lemo bantu ni aku ni. Lebih bisa main bantu ko. Oi, kau bantu ka membawa hadiah pulang sana. Nyola yang sana, baju biru ko. Luffy One Piece mana ko. One Piece ya. Tinggian momen. Tinggian. Bisa tak? Mana nomor satu ya? Putih kau nak dikit lomba kau. Layang mau bentuk tak teli yang kau sana. Ya sana. Sampai siko video dari Kalo. Sampai jumpa besok sana. Di hari awak mengklik layang kau kat tampil lomba. Yalah nak. Yola sana. Tenenet. Jangan lupa kerat. Kerat. Kaskat. Asyik.